Da li znate šta su to barkod bore? To su one vertikalne borice koje liče na bar kodova iznad usana, koje uglavnom zovemo pušačke bore. I ne morate biti pušač da biste imali ove borice. Najlakše rešenje za ove borice je popunjavanje hijaluronom. Međutim, važna stvar koju pored hijalurona treba raditi u toj regiji jeste botoks. Malom količinom botoksa će nam mimika potpuno ostati očuvana i nećemo imati nikakvih problema sa govorom, ali će lomljenje kože u toj zoni biti značajno manje i time ćemo prevenirati produbljivanje bore. Ovo je jako važno jer kad bismo stalno same borice popunjavali samo hijaluronom, kroz par godina bismo došli u situaciji da ta zona iznad usana izgleda blago otečeno, a to ne želimo. I naravno, idealan tretman tokom zime, jeseni i ranog proleća je tretman CO2 laserom koji uklanja površne oštećenje slojeve kože i stimuliše sintezu kolagena i popunjava same borice.